Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan siganu paribata bani panorang sogot nerion. Pasada hita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih maisombahkon uhur nami hubamu Bapa. Guk ibagas malas nyuruhanami bani panorang sogoton. Itatang-tatang ham dohanami. Itukul-tukuli ham. Ipargugoy ham. Jana ipar maloy ham. Ibagas naman dokpak kon haganupan na masa bani kuluk nami. Asi bani pandorang sogoton pe, perlobehan nami marondos subamu. Ase marhiti hatamu na siol jalon nami. Hama tongon Tuhan na menerangi apa pikiran nami sa ganjang niarion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marehan bani panorang sogot niarion. Tigapan siganu paribata sa darion Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2020 Aima tersurat bani buku Pesalmen bintu 70 sada ayat 20 nama katahon sonon marolopolop do bibirhu bani naman doding ahu bamo ageton duihu nado pinaluah. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu haganupan do hita adong be alasan bata asiboy tetap hita termotivasi asiboy tetap hita ibagas malas niuhur jana asiboy tetap hita marguguh tene makorja kon horjata siganu pari jana kumbani alasan-alasan na boy ipatugah kita isaksihon hita ay pasti do adong be homani onjolani. Marlajar hita kumbani para pesalmen. Marhitehon ni pesalmen 70 sada ayat 20 on. Dopko si ipatugah ni ahado alasan-alasan ibagas parguluhan ni. Asiboy iya makorjaon horja si gano pari. Asiboy iya ibagas malas niuhur makorjaon horjani. Sonay do homani agi ibagas ganupan. Pargulmiton ni parguluhan ni. Marhitehon ni renungan bata bani panorang sogoton. Parpasalmen membagihon hubata. Porluni hape tongon ase aha na hinatahonta pamujionta marhitehon ni bibirta dos tene pakon aha na iahapkon hita. Ase boy sobuton cek kita lobe ibagas parguluhan ta sigano pari. Terlebih ibagas naman dihuti ibadah-ibadah mingguta, partupuan-partupuan ta, sonaya age bani partongkuan ta tene. Sanggah memuji Tuhan mahita, sanggah mendoding mahita hubani Tuhan nita, suku-suku ni ay masonahado pangahapan ta. Tongondo nani marulop-ulop kita, tongondo ni nani marmalas niuhur kita, tongondo nani mangahap kita, bahasa duding taay matongon, puji-pujian na luar humbagas uhur tang parbagasta. Nah, ijon mahape ni marhitehon ni hata ni nebata na ipadas hubata. Maningon do hape ni totap ilatih kita dirita, asi marulop-ulop bibirta, sanggah mandoding mamuji goran ni Tuhan. Artini ay tongon-tongon sanggah mendoding ay iahapkon hita pajupah kita pakon na bata. Jadi memang kesulitan ni gati ibahen hita alasan doding on lang huboto. Halani ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Asiboy habeni marulop-ulop bibirta ibagas naman doding puji-pujian hubani Tuhan. Maningon do humani ilatih kita dirita. Maningon tetap do hita mendoding kondoding puji-pujian hubani Tuhan. Jadi ulang bani panorang-panorang sasosakan tumang, bani panorang-panorang tertentu tumang, hita memuji Tuhan. Jadi sogot girah, sangka ipukah kita ibadah pagi, mendoding mahita hubani Tuhan. Sonay do humani age
budari ibagas nalaho istirahat modom komani hita manduding mahita hubani Tuhan. Jana ibagas na manduding ay hita maningon duha peni ahap kononta duding taay ibagas paruhuranta ibagas hapor sayonta. So hita ibagas naman duding ay asibuy tetap marulopolop mamuji Tuhan. Ay ma sanggah na tetap tene mangahap kita. Bahasa boy hapeni ihurjahon hita gulu horjata sigano pari. Boy hita mandalani guluta sigano pari. Boy ipasikolahkon hita niombata. Boy ihurjahon hita jumata. Boy ihurjahon hita horjata. Anggo isikolah maay. Boy urjahon hita horjata, anggo iperusahaan maay, pakon bani haganupan ianan nalegan, ahap konon tama, bahasa, naibatado na parlobe, na dumma, paluahkon hita, humbani bagi-bagi ni mahamaholon, bagi-bagi ni parutolon, ibagas ganupan horjat taay, ibagas ganupan aktivitas taay, ibagas ganupan lakata, bani parguluhan taon. Ase, lang be pita bibir tatumang na marulupulok, tapi dihut mahumani agi tunduy ta. Jadi sa tunduy mahita, pakon doding puji-pujian na idoding kon hita, marhitehon ni bibirta. Diyan agabi hasaksyan ta mahumani ay, ibagas parguluhan ta sigano pari. Tarida, marhitehon ni ibagas cara tamakorja. Tanda nina sa tunduy, doding puji-pujian ta, pakon partunduyon ta, taridah maay. Langa dong be horja naborat bata. Langa dong be horjata nagabebeban bata. Halaniaha, halani malas do urta, makorjaon horjata si ganup ari. Halani malas do uhurta, makorjahon tanggung jawab na ia pehon hubata. Jana ibagas na makorjaon horjata ay lang pitah doding puji-pujian tumang na luar kumbani pamanganta. Tapi marhitehon ni pakorjata ay pe taridah matongon. Bahasa tunduy tape, bahasa semangat tape, totap do ibagas semangat na baru. Mangahapkon, haluahon na kumbani Tuhan. Ase, andohar matongon ibagas saganjang nyarion, taridah matongon, puji-pujian ta, doding ta hubani Tuhan, tandani nadop maluah tongon, tunduy ta, humbani bagi-bagi ni tekanan, humbani beban pergumulan ibagas gulu taon, marhitihun ni haringgasonta, hapokutonta, sonay age, malas ni hurta, makorjakon horjata sigano pari, saganjang nyarion. Amin, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Asi ibagas idop ni hurmu. Ibagas haluahon na humbamu. Rosi, ibagas holong na baggal. Nadup ijalo hanami arilopus ari. Soren matongon, marulupulop tongtong hanami. Manduding, mamuji pasangap kon ham. Ay ham do tongon Tuhan. Nadop paluah kon pertunduyon nami. Humbani habiaron, humbani hagobiron, humbani hasosakan. Ase, iben hanami matongon Tuhan. Guluh namion, orja nami sa ganjang niyareon. Gabi, buah malas nihur, buah haluahon, galangan na mangguluh, ilobe-lobe mo. Terpuji maham Tuhan. Ibagas goran nakmuto Diyos Kristuan namin dalam rapakon tonggo namin. Amen. Oras bataganupan, selamat pagi, anduhar matongon, labing talar, olop-olop ta, doding puji-pujian ta, tanda ni, nadop pinaluah ni na bata tongon, tonduy ta, humbani, bagi-bagi ni persoalan ibagas gulutan. Ase, tetap marguguh kita, tetap ibagas malas nyurita, jangan tetap ibagas namar terima kasih kita, manaksihon pambahenan ni Tuhan na bagalin, ibagas pargoluhanta. Shalom!